Silvio Lončarić, vlasnik obrta Lion. Obrt postoji od 1998. Bavimo se proizvodnjom specijalizirane kožne galanterije, između ostalog opremu za policiju, zaštitare, kazališta i motorističku opremu. Ja se osobno bavim dizajnom, tehnološkim razvojem i samom proizvodnjom. Zapravo cjelokupni proces je na meni. Sviđa mi se svakodnevni izazov, konstantno razvijanje modela, novih dizajna i rješenja koje zahtijevaju klijenti i tržište. Kvaliteta naših proizvoda je odavno prepoznata i zato radimo visoko zahtjevne projekte. Svi naši proizvodi su ručno rađeni prema pravilima struke i u skladu sa suvremenim tehnologijama. Težimo malim serijama i visokoj kvaliteti, a izbjegavamo velike serijske poslove ili ih odrađujemo sa kooperantima. Način na koji se ja bavim sa kožnom galanterijom je u stvari jako kreativan i volim istraživati u tom smislu. I često mi dolaze, recimo, motoristi sa nekim idejama za siceve i tu dolazi onda do raznih dizajna za graviranje, ocrtavanje, oslikavanje. Često mi se desi da na jednom tom sicu radim 7 do 10 dana onako. I to je ručno graviranje koje onak je mukotrpno i dosadno i bolno za leđa i vrat i ruku, ali na kraju dobiš neki onako zbilja unikatni komad i opet nekog drugog to inspirira na neki opet drugi način. To je neki začarani krug.